ner mala ke niam biya kamal gwasa me bana report me bana jaling ate ka raj me channel la nin gwasa mo rajamo dung Dr. Riek Cook be nyokami lada je nyok again Dr. Riek Cook ka jan gwasa me kamana shalat shalat no jen kaman ci konlinga no ponje te ka dual sha Dr. Riek Cook shalado shajanang ray which ka Nairobi wa ci jen kare nyal ke report dan shalat so mela very concerning along on occasion report me o che George no che Dr. Riek Cook chala ramite ke jwe la to ka ta dan shalat ke je wa ci kare nyal jikana kanang ga Nairobi renal shale premier airline ka jen kan ka jen takel and Paiway mnyudo shanang ka Nairobi mishit kana me amala rode ti kana asenu denate ngin mitogano ngum mishit wok aka governor dung Jonglei state a dream territory captain o ki ngum mitwok so na mo gorga jeno ba dong de janga jana shirgamen shaling ne mandan ke shakwenya report mo to ko pan mat bena wale eno Dr. Riek Cook chala ramite ke jwe ka chi family members ji kan report no jen dong te ka dong mi chop ka dunda kwa ku jeno what happened but de la rene no not confirm but ka jo chalat gwasme wa tok chana ka Nairobi ano ke jodan chalat gwasme so na me de la je report nyam magoro de yen te ke ngai je ke de yen liang ko mila rode ban official statement member lat ka gwasme bi konaling but right now mila rode ajenno Dr. Riek Cook che moy ka joy ka jen report ana chala de che yudika more detail dia bu benele jena wa ke nyam chala dul wal mutually 711 ka juba ka gudele ka gwazan nyam ne mandan ke kurun wang ka jo chalat wajen point de pain pole mat ka jo dan chalat wachine itu wan chi we kude ke report shi ben shi we kude ko ba jo gujino angumi shetiam angumi shi to ka je shayo je no dio je te ka kwa kuch ngai ko ne jongle che be je lun ka jan gwas me ka kan cordial to tini la take stress ke tung wan go ken te lat korodian ke jen kwi ko dan to so na me aje report dan shalat ka kwi Dr. Riek Cook chayen dial jogono dien te ke ngitin ke mandan la rode so nyoden yeon mandan la rode mi che je kanete ko ken konti rach keten kon lat ko ngwane Dr. Riek Cook che moy kedwal so na madala jenen yam ka report dan ko de kon ngach ngum le rode ki ngum twok ko gwa bu kontin dialin kon lat ko din bana kelin kel na me biatika ngide no ci Dr. Riek Cook ci we ka Nairobi ka dual ban mo detail bana kele je ka gwasen be ko bu kon ko te ngaje no ngum le rode moni re wichin binimi ka juba right now ci ngul ka juba ano ci lara mi mo mi shanang doro shal ka mo Nairobi ka report moni ngai konti di ala kontin lat korodin right now right ngai kona wa te kamila roda na makore la secret information misha lat kajen ki kume marai kamo kirma yadit te ka ne te lat ken odong de non kwara nyok ken so na me dio je dong secret deal ke not yet confirmed but they yen te ngai de baniko de yen ngach no kir gore jano dare jang kene ko kien dare ga nyoko mun ngake no ke report an chalat gwaseme ko de konti ke ngachen what exactly ku kir ko je plan re which kasa Sudan and wo kan an gore mono da banwi kamni ne de ko na chalat gwaseme gwe ga jano dong de kir dong dare wono ne de ko kien shit ke Paul Malonga one shitka kol kor ku jente garete jen shitka Dr. Benjamin Bolman lenterete jen shitka Dominic Jukshum
Kennedy tini ke report sha la kan gwasa me lat ken no dong de ne ti dong de ka lodge ko position ken but ngod unconfirmed reporting in a me do no de yente ke ngach ano ngom lat ke ki plan de let kir me yadi de mo committee plan mi shore la den la goro ba de ngach ano ngom le rode dor jan ke jan gwas me ko these are the key politician ke jang the weekend gan o they can kwade kan kan dio je ko gwase dan especially shana mo right ke queen na dangro gwase mene ne dangro to bala kol kor kuch ken Dr. Benjamin Bolmel chikondi ala ngach akol kor kuch me chaje wuje ne ko ramkel dio je ka kan ne konti la kwar di longo ne me chaje ke gen 2024 bana ko chugo 2025 shukuru yetu kore wiki juba me chaje wuje me cha wuje ne cha wi kwere de me wa waje kebe ki dore da ni chetin la dore chune ga chugo nyin kana are kura mo me chi to gene shi nai tungwan chi lutin en area tetin ki ele me tetin ne ano china chi lutin ga jen kora mo ne and then after that charge you confine ki charge charge yen dore kir shaoros ni ka dial chago yo woi kude janta da na shoda lad men tame shul jang no alwin ka kol kor kush ana babere kumeke duno ke reporting pa ben dio je kan gor kan de kan lo jok en plan dien ke liu lad kan no chol kan kir ke lim kan no aram me abe so me le rode right now na mugi kan no dong ben very soon mendo dien Dr. Benjamin Bolmel Chikondi ala ngaje no jen rami mo misha woj medan chikondi ngaje no jen ramkel mishari ala ken be gwa kir mi yadit bejekan Canada ke gwa kir mi yadit chikonen openly kanyu kira chikira kwan ala vice president kachu nyomu kwanye jabo ala kwere raude ke SPLA Olo mche tuoga kim yadit Dr. Benjamin Bolme de Latinone. So di dia lega diji kir kalad ne ka gwase dan. Meche roda binyo ka matara roda me. Gwase dan me she kwanya kir she jien che we ka Dubai. Ka United Arab Emirates. Me che we ndan jalo te ka tuk tung wanti lat korodian. Ka tuk to lat kenen wone ne. Dr. Benjamin Bolme gore jeno dera gwa diet ka dera jakan. Mo ana shekir mi hadi te jako be char garame goro be position be jakan enyo kete kana the allegation michi tuogba ke kwidem Bolmel so we are not going to call it allegation but a talk Bolmel che $1 billion che ka cham ke che kariyo kan kwak to chuk $1 billion ke kwak South Sudan te la nyin project la road project and infrastructure te latke but she Bolmel carrier ke diala to wache ga jak ka foreign country ko bekan go town wini mi ko jendan le herode me cha finding charge lat charisa charge lat netin content la United Nation ke ni diala ko ke na content adier ka ku yon re ke South Sudan cha wuji no ne 1.something billion shika bat ke cha ga jak ke bang metenu we do dien so ana mo she Bolmel che jako ba acid ne ka dial ke kwa ga dial ba ka kapchong wi dial ko ken ko telma balat michi bol mel che la rami mo micha sanction ben che gu jino ne ka kan mandan to ka security la ran micha jog de chaje ye dor chala ro ngum mo te ke reg michalat ajirar ke international community cha janno ko de jino kwar ba de jino kwar na modong shi ku shi jalat so for that reason ka gurki no bul me be bena la kwar ka do me gwa ba vod nije ke bala ram mo bichong and then chekir she gujino shivol mel she be succeed ka o bala ram mo la kwar ka cha ju gujino an bul mel me she gujino tung ngwana ka gwa la ya jakka we na rar wa me cha ju ban pinche plan che lo lat ko dere ki dere je du and mo mu ji to ka ben kier ka me da ne shi gnyo ko nyur ka tin ka ku security ke issue rai duaren kan gad jane
cha ji no bol mel cherong again ko bol mel lo kaje first of all che dor kim yadi che yar no che kim yadi che jako che la corrupt family ken dial so ku de money she kir che decide no be bol mel be je let go again da na she ne anyok che kir che ne ko ken la family member se ganyo mu je ke so na mo mi cho de lat so right now look ko na ma che tuo she pointe and kir che gu je no tele option che nyaade che no mu che nyok mu no ngere kuma ka jen ko le kwanyo ala Ramadan ala presidential envoy for special program chochu nongten so na mo ke leo mi che kir lat ko gor je no be family neke ba position ken be secure before Canadian but I na come to again why there are some decrees bala da kir kaka plan ke leo o benetin konti la neken kene dasnen meta rami mo mi dong che family che pal man gor kene gor no be power ba ngot committee ka gadjani che bi jien che buwe kan nuere ka che buwe kan ko ken that is the reason whyntem right corner chi kana mo chi kana goro bi kana lalat so na me a plan mlekene de yana link ka jan robe mene na me plan kel mishalat ken ano de kan nyom non kan so shop surprise run mi che talk ano chi kir che man che nyom non ka wi komne ko en kom ye dane cha Dr. Benjamin Bolmel cha witin chi wona nga cha nyo kamwani ganyok so ngode wan ganije and very soon then to bono de kan tup and mo kelu before a ken election kan bin ko jen ta dan la lerode so na mo amto ko teme another thing alatke mi cha be kambol melen ko ara ken but bika general ken bikan ka moch ka position dit malat kelung jene gorga jeno ba nyame ba je la twi kwam point de gwan so ku kala gor we de kan secure ka jem ko right now in South Sudan tel me kan shi bitwok die je kon nin ka manana chalat ka dakta machar so ne me amil heroda de en jome de na ngach an ku me kirmi yadit plana ke le gor jeno bikaru ka gwan bar of course ngai kon dia la chala do ka jen 2026 me bu ku me kirmi yadit badil pot ke bororo watch ke juba kuma spila yo no mo ka ngat ke jeno ci kir che weche jayar je ne dial che ka kot je nuare kana jang che ka kot ke che dur ko ken che nyo mo non karech so right now me le ro mo re lo ka jongle state che man chaling plan ko china bu chubre ke juba ba chara do shi jen do boro mo la do ba tuduk ngwan tigitin anyok plan an balat wa kir ko right now ti gari to ka general ken de kon riar tam wanko gorga no de ken nyoko mu let ken katen so na mo jen dan le ro ko ntame wa de inti wan lo ken o ke korbani ko sikan ngaje no liu ko lo raba gwan mo tele credit ka fam ne ken switch ken ka yos ka ke so na me report mi shalat mu goro dong de nyo ye ken one last information ajeno Dr. Guy Cook chana ka Nairobi ka condition mi shala no terere ka ni atika pal point chikoran goro de bat jenwo amoje pal point no one thing by moika mo report kamana le ro ko gwasen be mi take information ko ken shaling ke shano nyok la jen kon ko ban ngana lat me kan more information kan ko kon ben ka the right source ko la kona gor bana tin konen be la tokde bana kalat kelo dien tin kon lat krodien shi kon mi ma shatok mi ci bu penten shi kon biya gor no bana jalaten biya takamal bye bye